Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole tun truma chuan kan hriat chak ni tura karin le kei ngei po ina ka hriat chak tunlai khovela in bak kai chak at mai in chauton ve khovel mit fuk thupna Israel le Iran military power chungchang hi han khel ho don te ang kan hriat angin tunlai hian Iran le Israel chungchanga khovel mita fu thupa nuclear ral thuam nei tuma thei top chua Iran malak na du lo tu bersu Israel hi ni a atira tanga sangni sompanga nuclear deal do dal tu chu Israel hi ni a video masalama kan lo soi to angin Iran nuclear nei tur chu Israel hian thiam chitin cho in danatuma mase mosatten Iran mithiam an da that ngau nuwa le Iran mun ma bayani nuwa po Iran chu beidong du holwa nuclear ral thuam nei tumna hian Iran hi achiang tok veu ni in alanga hun nunga indona ra phlak le thisen tam tak sakor thir bar thlenga alwan theinan Iran nuclear ral thuam nei hi chunglam chatuan rem ruat le phalna ani hial mai lo mo ti thu te po kan soi to ani kha indo mai theidin huna an din ta ka chuan an ral thuam din munte atlang pui han clear ho thokila best collection mizo channel clear tu te tan liao he video hi buat sai ani ral thuam chungchanga khai khin na video han ti chua hian andin mun tak achia hi tarlan hlei theiani lova internet a mu thei chin kan lor kho mani maya an tarlan lo hi eng ang takin nge ram pani te hian an che khol ru kang ti po ngai tua chung zelin he video hi kan ngai thla in kan clear ho don nia aram len dana hi chuan te khin rual lawin Iran hi lian zoka Iran hi Middle East a chuan ram lian ber pola nia mi hring tamlama po pathum na ni in achunga Egypt le Turkey an om ram zaw zong hi square km mak te doi khat point paruk pali pariat la yani Bible a Persial ram kha Iran hi nia ram hun takani ti chu kan hremai ome heti la hian Israel hi sang khat zakwa somli pariata UN chuan zalen na pe a Israel zaw zong hi square km sing ni sang ni za somli panga chawni in Iran nen phei chuan khai khin chi po ni lo hial Mizoram nen Israel hi ram len zonga chuan an indor tok vel viawa Mizoram hi square km sing ni sangkhat somret pakhat ni in Israel hi Mizoram a in square km sangkhat somruk pakhat chawina zaw chawani Irana hian mi hring makta doi somret pali noi kwa sing ni sangthum za thum som pali bor velan oma suito angin Middle East a mi hring tam zonga pathum na an ni phaka chuti lain Israel a hian mi hring noi somret paruk sing sari sanga zali somsari panga an cheng ve thunga Iran nen chuan in tam hlei cher takan ni puitling na thok thei ringot po Iran a hian maktadoi somli pasari noinga singa sang sari somnga paruk anum lain Israel a chuan noi somthum paruk singli sangthum zasari anom ve bok sipai tang rual Iran a hian maktadoi somthum pakwa noi kwa singli sang sari zakwa somni pasari borvel anom lain Israel a chuan noi somthum borvel anom ve thung Iran hian sipai ral do in paisa at active personal hi noinga sing ni sanga anaya Israel ro chuan noi khat sing sari anei ve thung sipai khe khal reserve Iran hian noi thum singa anei lain Israel chuan reserve nga jok ve thunga noi li sing ruk sanga anei ve bok anin quality hlei veu mai thei paramilitary force hi Iran hian noi sombor vel zetanaya chuti line Israel hian paramilitary force sangriat chawanei thung defense budget hi hriat chak ompol takani Iran hian alet enga mozatin sipayanga zoka mase Israel a in defense budget anei tlem thung a zia chu sipaile ram himna atana an sum sen rala in tam hlei na ni a Israel hian a sipaite a thuam thazok feya ral thuam po anei quality zok ti defense budget tang hian a hriat thei ruak ome Iran hian tun kum kalme ka hian military budget thi US dollar tluk la ding on som pali maktadoi zabor vela naya mase Iran aya te fele sipai nga lo zok Israel hian military budget a US dollar tluk la ding on som paruk maktadoi zaruk laya nei thung Air Force lama Iran le Israel hi Air Force lama hian an quantity lama chuan an indor tok viawa Iran hian indau thlona zanga som paruganaya Israel hian zanga somko panga anei ve boka an indor tok viau mai mase Israel hian US siam thlona thate ama siam thlona te kola
US siam F-35, F-15 le F-16 upgrade te kol ther fur maya heng bak hi khovelin a nei chuang lova Israel phei hi chuan Arab le Muslim ho ve na na a hol chhuah beran ni a hmang rim boka a hmang thiam nangyang mai Iran hian Russia siam MiG-29 somli bor vela naya US siam Grumman F-4 Tomcat somli bor vela nei boka US siam thau all model F-4 Phantom II somruk bor vela kol bok China Indo thlona Chengdu Z7 somni palia kol boka Su-24 kol boka a quantity ya chuan indoor tok view ma se anin quality hle Iran hian fighter aircraft za somruk pakhatana ya kan soitong khan a Indo thlona te hi US siam F-4 te F-14 Grumman le Russia MiG-29 te chu aron tho chhuah pui turan ni a Israel hian fighter aircraft zani somli pakhatana ve boka Iran ai hian anga zoka soito angin tunlai Indo thlona thaberber F-35 F-15 Eagle te F-16 upgrade te anei thlo mai attack aircraft an nei zat hi chu ai nang chia a somni pathum ve an ni transport aircraft lama hi chuan Iran hi an sang zoka Iran hian transport aircraft somret panga an nei lain US siam an hmangna sa a Boeing 747 Boeing 707 te Hercules 130 te chu Iran hian an nei nual mai France siam a kol boka Netherlands siam te pokola tin Russia siam India po ina ahman tangka Ilyushin IL-76 Iran hian transport aircraft anei bok Israel hian transport aircraft som panga akol ve boka US siam mang nuala ama siam po mang boka Russia siam po Israel hian akol ve nual bok thlona khal zirna trainer aircraft hi Iran hian somkwa parukanaya hei chu soi thui lo mai la trainer aircraft hi Israel hian za somnga pali la ya nei thung tin special mission aircraft anti engemo atan operation le mission b ka tana man tur thlona Iran hian pakwa nei in Israel hian somni pathuma nei thung helicopter lam han soile lokila Iran hian helicopter somkwa pakwan naya heng zingan chuan vorber chu US siam Boeing CH-47 sinok ni in mase pahni chawan naya US hian a leitam tir phallo ni in an soi tin Italy siam helicopter man tamber te zingami Augusta helicopter Augusta Bell 212 pahni te Augusta Bell 206 pahni te akol ve boka attack helicopter hi Iran hian som pahni anaya Israel hian somli pariata nei thung leilam ral thuam borok ral thuam chu khati chin khani photri se Air Force lama chuan Israel chanwang ni lovin Iran hian Indo thlona le a quality thua po akhan lo jok ni in alanga tuna chuan army le an ral thuam leilam ral thuam te han thlur bing vele ila combat tank nga lama hi chuan Iran hian anga zoka Iran hian Indo la teng sangthum zasari pakwa la yanaya khovel ateng nga lama pasari na ni Iran hian engteng nge anei khovel huwa pateng tha akolem Iran teng nei dan han thlir hian anei thalutuk lo ni in alanga tunlai teng tha akol manglova ama siam Zulfiqar MBT2 Zulfiqar MBT3 te kola main battle tank anaya hian UK siam chieftain chu anei that polania hei hi sang kha zakwa sumsari pakhat vel model ani Israel ho Abrams tank ma an chelei theidon lo ni in alanga Iran hian Russia tank T-72S 99 version chu zanga bor vel anaya heng ho hi sinei thlaler vei vudan ron palkhu pui ber tur ni in alanga hei lo hi chu ama kut chuak te an ni hloma soizom to lo mayang Israel ve thung hian Iran ai chuan teng an nei tlem zoka neitlem ma se a class zokem hanlu chille lokila soito angin Iran in teng sangthum zasari pakwala yan naya heti lai hian Israel chuan sangkhat zaruk somnga chawanaya khovela tenga lama po som parukna ni Israel hi indona hmun ni renga niya ma na tanga tun thlengin hei hi an ni na ani hei wang hian an ral thuam te hian mangrimin an chul nel hle a indona thin phuzu kan nei lo an nun ani tlata wangin hei hi an dam kho chhuana pakhat ani reng bokani ral thuam siam lama po an hming thaphian an hming thang phian mai khovela ral thuam rin tlak siam tu te zinga tel phakin US Russia France Germany te zinga an tel ve wanga ni Israel hi anama teng siam Merkava chu a number 1 ani a US teng Abrams chu kol ve bok ma se Israel hi ana du dan taka asiam ani boka amman po amang na sa hle a he Merkava teng hi ton somruk panga arit ni in
fit som ni pakwa point pasari asaya ni a awang lampo fit som pahni point pahni ni in a in tha zo hle a ral thuma pai bon ba ka tun lai thiam na manga thuam ani armor vehicle sipai motor om khau hanti mai hi Iran hian sangriat zanga zet mayanaya ama siam an ni tlang pui heti lai hian Israel po hian sipai motor khong hi sangsari zanga vel zeta nei ve boka ama kut chuak la ramdang siam te po nei nualani armor motora hi chuan anin dor tok viau ni inalang tin indona hian self propelled artillery anti lai pui in sa seng thei khalson thei angchi kha atangkai hle a heram pani te po hian amoi tok chu an nei ve ve Iran hian self-propelled artillery hi zasari somsari anaya. Israel hian self-propelled artillery SPA hi zaruk somnga anay vethung. Heta po hian anin dortok doon khop mai. Tin lai pui nu son thei. Purson ngai chi tow artillery anti kha Iran hian sang ni za pariat lai mayanaya. Khovela paruk na ni in. Hetiang ang lai pui nu son thei chi hi North Korea hian khovela nga berin singkhat borvel zeta na yani. Israel hian hetiang tow artillery hi zathuma kol ve a indona tangkai ve vio ma se a berte singa mi chun ni lo mobile rocket projectile hi rocket ka chuana norson thei khalson thei angkha ni a ral khata insai na thafahran ni in mandewa Israel le Hamas indo po khan hetiang rocket hi Hamas ho khan an ron tho chua pui ber ni in rocket sangni borvel zetin Israel khan ron ka pani kha hetiang hi Iran hian anga ngang maya sang ni zali somsari pangazet mayanaya khovela panina ni phak hial heti lai hian Israel hian hetiang rocket ka chuana hi zaborvel chavanei thunga Israel ai hian Iran hian sang ni zathum somsari pangala ina nga zok zunia tuipuiral thuam lam han thlur bing vele te ang indolong rual hi Iran hian zathum somkwa pariata naya Israel hian somruk panga chawanei thung tuin huailong submarine anti hi Iran hian somni pakwa naya Mase tuin huailong te hi tun lai lutuk big lo India ina Myanmar nena apek tuin huailong ang Russia origin kilo class angkha Iran hiana nei thatberani a abak chu ama kut chuak te an ni hloma Israel thung hi chuan tuin huailong panga vel chawanei thunga mase anei te hi Germany siam ni inan class viau thung Dolphin class submarine chu Israel tuin huailong chuan to lolani a Dolphin tuin huailong hi pathum nein ala hlui lutuk lo le ngala sang khazko somkwa pakwa le sang ni kuma anei te anni aircraft carrier annei lo ve a aircraft carrier noi chi ami destroyer po annei lo ve boka destroyer noi chi frigate si Israel hian anei lova Iran hian paruka nei thung chumin noi le corvette si Iran hian pathuma naya Israel hian pali anei ve thung corvette warship hi Israel hian ama kut chua ka manga missile boat ni in radar le tunlai man ro tha athuamani patrol boat hi Iran hian somni anaya Israel hian somli pariata nei ve bok anrama inlen lei boka airport po anin nei tam hlei hle Iran hian airport zathum som pakwa anaya Israel hian somli pahni chawa nei thunga longchol hmunlian port and terminal hi Iran hian pali nei in Israel hian panga anei ve bok misaila hian ram panhi te hi han khai khin vele lokila kan soito angkhan mania Iran chuan sipai nun chanjirna ballistic missile ron test phut maya Israel kan warning na ani alati zui engtiang che inge missile nei kan enang Iran hian missile hun tardul thama nei ve a arol deuh kan lorang mania missile som chuang zetaron ka chua zinga mi emat hi ani a hei hian KM sang khat zasari ka phaka hei aya kap thui gaddar nei boka Gadar hian KM sang khazakwa somnga thuya ka phak boka hei hi chuan Israel ka phak tok viau khram sar anti KM sang ni ka phak anei boka KM sang ni ka phak thaw sejil te anaya tin cruise missile somar KM sang ni atanga KM sang ni zathum ka phak te po Iran hian anayani missile rin tlak le achak zong te chu soiwak lo maila Israel hian missile chuan ei thazoka Delilah missile te Jericho 1 le 3 thleng a siam boka Jericho 2 hian KM sang kha zanga atanga sangthum zanga aka phaka Iran chu adu na lai ya ka phak don tinani tin Jericho 3 phei hi chu KM sangli zariat atanga sangruk zanga thleng ka phaka niya Iran chu soilo Middle East khoi lai mun po a hol phak don tinani chu ole kan han soi ta treu maya khoi zok nge ral thuam nei tha arin tlak zok indona lo chuak ta se khoi ram nge ding chang zo kang ti chu ngai thatu te chanwa da ta ila
atop na ka soi le du chu Israel hian nuclear ral thuam ana yem ti he ni Mizoram tiat lek Israel hian nuclear ral thuam ana vetlat mai langsar taka puan jar ni lo ma se Israel hian nuclear reactor nuclear mun ma dimona anaya helo po hi facilities mun danga nei bok nuclear warhead po internet a mu thei ai hian anga ferin ani ani na taka chuan Israel hian India ai po in nuclear test masa a India khan me ni som pali sangkha zakwa somsari palia operation smiling buddha ti thupuya mangin Rajasthan thalera ates thor maya khuvela barakhai le a Atal Bihari Vajpayee Prime Minister hunlai sangkha zakwa somkwa Farooq Khan pogran chuanti nuclear kha test non le ni in sangkha zakwa somsari palia an test truma an test na boka khan test le ni in chonga ate sani nge ani kha Israel hi kan hriat angin kum sangkha zakwa somli pariata UN thutluk na in khovel ram pakhat anga pomania independent an hua anin dan phat atangin do tu anom ngala an chanchin chu kan hriat vekha amel maten an holvel veka wangin nuclear ral thuam na ngai ti kha zalen na an nei lai khan angai tu na lu tu ber pakhat ani nge yang independent an nei hlim chhon khan nuclear ral thuam an boi pui ngala France sarkar chu na satakina puya sangkha zakwa samruka France puina ate sani a sangkha zakwa samruk pathuma lei noya Israel hian ates le a sangkha zakwa somsari pakwa a vela incident anti mai kha avoi thumna na an test le chuani India hian sangni somni pakhat hian nuclear stockpile warhead za samruk vel nei anga chin chi ani a hei ai hian nei tamdon ti chu chiang hle mase warhead za samruk hi antar chua za tani heti lai hian Israel nei zat hi data anti chua porhet chian theilo annon ti ni zela somre ta tanga zali inkara da ani a aren sa zaw ang renga somre ta tanga zali inkar hanti hian alo bera zathum chu nei tur anga ngai ani a heti ani chuan India ai po in nuclear warhead chu anga zok dei ti na ni bon takani Israel hian nuclear bomb te hi khoya trengin nge aka chuang boruak Israel hian nuclear warhead vuah theina indo thlona kol nual mai US siam F-15 thlona F-16 le F-35 te kola henga te hian adu ang takin siam danglamin a vuah thaya F-15 hi atui bom khata tui thun hian KM sangthum zanga a thlok thaya F-16 hi thlok toi hratin KM sangkha zaruk vela thlok thei thunga F-16 hi chu atira tang rengin nuclear warhead vuah nana an man tlang lona nima zoka US poina mang thina nuclear ral thuam vuah nana thafaran F-35 hi Israel hian nei nual boka sangni somni paliaron thleng mai tur F-35 a order theu maya adang somni panga le beldon boka heng thlona atang hian second railo te chungin arab le muslim ram te chu akap alpot pot theidon ti na ni tuipuya tang hian Israel hian nuclear ral thuam akap chuak thei boka nichena kan soi Germany siam tui hnoilong thatak mai Dolphin class submarine cruise missile vuah thei ani a cruise missile a hian nuclear warhead vuah thei ani a he Dolphin tui hnoilong hi nuclear kap chuak thei tura siam dang lamani khomola tang hian Israel hian nuclear kap chuak thei boka a missile chuan vor Jericho KM sangkha zanga aya thui kap pha ka khan nuclear warhead a vuah theya Jericho 3 phaichu KM sangni chuang kap pha ka ni kha Jericho missile hi France sarkar puina in Israel hian ana yania surface to surface ballistic missile ani ole sailu tukdone dutokri phatma ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole